Вечер, могу жерде начальник колонна боло, отдел кадр боло, бүттен ошерекелер менен колго алган. Азыр ошерекелер боло только бизге каршы чыккан ошерекелер, директорге кошомат айтканда ошерекелер. Анткени алар эмне себептен кошомат айтып атат? Бул директор кетип, бөлөк директор келе турган болсо, алар местасынан коркуп атат. Анткени местасынан айрылат да. Туура эмес иштегендер үчүн. Мына жакында эле шайлоонун алдында ошондо ылдык эле жанагы Ысрайымов улан деген 5-6 миллионго запчастка уже акча котортуп кетти деп ылдык базадан эме болду. Мына бу жерден жакында бу директор колонналарга дефектни актыдап коюп, ошолорго жана кымбат баалуу запчасттарды кол койдуруп, мына уже документально гана жооп атат. Биз бул бойдон калбайбыз. ГКМдан болобу, Финполиция обиттен кеткен, ошолор келип, биздин оякты полностью текшерип, директордун жегенин могу жерге кузуп базага төлөтүш керек. Bir жылда бизге 159 миллион например пенсионер дотация төлөнчү. Азыр запчасть жок. Азыр могу жерден собрание бүткөндөн могу жерден сүйлөп бүткөндөн кийин ар бир эмени көргөзөлү, өзүңөр күбө болуп ошо элге жетсин. Садыр Жапаровго да жетсин. Эки кошумча кылып коеюн жигиттер. Мынакей правком тууралуу айтып кетейин. Правком жаман көрүнгөнү директорго. Баарыңардан билесиңер да, былтыр жай айында форма берген бизге. 1600 сомдон. Ошого биз каршы чыкканда правком барган директорго. Эмне кылып атасың? Рабочий форма деген бекер бериш керек деп. Аны төлөдү. Мына ошол себептен правком жаман көрүнүп атат жигиттер. Биз аны бекер алышыбыз керек. Биз аны сатып алыш керек эмес болчу. Ошол себептен директор кетсинби? Кетсин. Директор кетсинби? Кетсин. Мынакей элдин үнү директор кетсин деген. Анан жигиттер мына бу жерде эки тараптуу сүйлөшүүлөр болуп атат. Жигиттер, мен силерге 5000 берейин, калган акчаңарды өзүңөр чыгаргыла, запчасть сатып алгыла деп. Запчасть сатып алган кишилер бар бул жерде. Бул эмне? Биз эмне каякта базардабыз, же менин машинам бар. Муниципальный болгондон кийин бизге запчасть менен камсыз кылбайбы? Камера менен запчасть камсыз кылбайбы? Аккумулятор мына ушу күнгө чейин жок. Мына жигиттер, ошол себептен директор кетсинби? Кетсин. Директор кетсинби? Директорду кетириш керек болду. Бир эле максат ушул биздики. Баарын тең биз өзүбүз сатып алып атабыз, запчастын баарын тең. Бүт баарын. Лампочка, ремен, мына ремен 3 түр ремен бар. Ремен генератор, ремен помпа, анан ремен вентилятор. Мына ошол экинин баары тең жок бизде. 6 ай 7 айдан бери. А бу жерде имиштер чыгып атат. 6 ай 7 ай 4-5 миллионду директор уже оформить этип гирештеп, келбеген запчасттардын баарын келди деп. А бизде запчасть жок жигиттер. Мына ошол себептен кетсинби директор? Кетсинби директор? Кетсин. Аты жөнүңүз кандай? Зарплату платят мизерную. Вместо того, чтобы я должен был получить 12-13 тысяч, нету его. 5 тысяч, 4 тысячи зарплаты. У некоторых по 2 тысячи. Квиток показать должны. Скажите, пожалуйста. Ну, по поводу запчастей, вот тоже вот, то, что нету, запчасть вообще уже завоза 6-7 месяцев нету. Но они уже оформили, как бы эта запчасть есть, поступила, но их нет. Вот если даже поступила, выход автобусов, вы сейчас видите по городу, нету выходов автобусов. Почему? Потому что нету запчастей. Мы просто не в силах уже закупать запчасти, мы на свои деньги закупаем. Вот из-за этого директор Койчубаков кетсинби? Кетсинби? Кошумчаңар барбы? Муратканов Нурлан, 8-й маршрут, водитель. Муратканов Нурлан. 9-чу маршрут айдоос солону иштеген 2 жыл болуп калды. Пенсионермен ошонсо да жаамат менен иштегенди жакшы көрөм, эми иштеп кырсык иштедим. Бул директор специалисти дагы башка экен. Зоотехник, агроном экен. Андан кийин муну жааматты бизге автомобиль эмес экен. Бул жааматты тартып кете албайт мындай киши. Бул өзү бухгалтер экен, специалист. Бу жерге биз өзүбүздүн арабыздан политехнический бүткөн, авто ишкананы уюштурушты билген 15 жылдан бери иштеген кишилер бар. Бир эмес экичөө. Алардын атын атайбыз биз. Азыр биринчиден бул директорду жумуштан кетиришибиз керек. Бул коррупция менен заниматься этиптир. Жанагындай шайлоодо болсо акча чачыптыр. Мен бир тиын алган жок. Угуп атам. Биримдикке акча чачып 2 сомдон бериптир. Эми кыргызда сөз бар. Бөдөнөнүн сөзү да касап сөйсүн. Бизге накта специалист керек, автомобилист. Жааматтын ишин алып кеткен.
жаңы işlerdi görebilgen, İngilizce, Kırgızca, Nemisçe, Orusça, diplomat, elmenen söyleşebilgen, baldardın göğün çeçken, büt banı çeçken, bunday savremenli, жаңы göz karıştағы bala gerek. Бұл bala eski sovetski eкен. Öz жаш балаға мен түшүнүгү жок экен, эсиккен. Аранда мен түшүнүм жакшы. Анан калса, ошол бул болбойт. Мына жамааттын баарын geçsin diyorlar. Ben de o şu cemaati kollayayım geçsin orduna. Директор, вот он сколько уже утро? Второй год он вообще, он сам где-то в банке работает. Он вообще, когда переворот был, 5 суток его здесь не появился. Нет, не было его. Он в бегах был, понимаете? Уже как использовали журналистов, я вам спрашиваю. Он в бегах был. Он только появился. Он, например, кто телевизор ремонтирует, раньше ремонтировали евреи, вот, сейчас кыргызы тоже ремонт делают телевизоры. И раньше автомобили евреи ремонтируют, также кыргызы тоже ремонтируют. Я тоже чуть-чуть понимаю. Ана неме, бизге ошону түшүнгөн киши керек. Техниканы түшүнгөн, жамаатты алып барган, Почему вы только сейчас вышли? Сейчас мы до этого 1,5 года мы обращались. Никто не обращал внимания. Жогорку кеңеш, премьер-министр тогда Абулгазиев был, мэрию, ГКНБ мы обращались. Результатов не было до этого времени. Söz болған, ешкімге тексермей. Біз жерде ГКНБ-нікі бар, генеральный прокуратура бар, жогорку кеңештік бар, премьер-министрге бүттен жазылған, мэрияға бар. Мэрияның не себептен келген, біз жерден тексеріп, анкен не себептен. Бұл директор мэрдің досы болчу, Суракматовдың досы болчу. Ошо себептен наоборот алардын пользасына карап бизди эчкандай текшерген. Балбактында досы болот экен, балбактында досы болот экен, айтпай. Анан кайсы? А? Ни на одно письмо не ответили. Это прошлый, это было. О жерде. Мына жакында эле келди, мындан 3-4 күн мурун КГБдан келди. Бул жерде ишкен болду. Анан кийин бул койчу бакы өзүчү мурун депутат болуп турган учурда жанагы каркыраны жерди саткандардын арасында дагы мына койчу бак Нурлан деп ошеректе да тизмеси бар. Ошондой. Анан кийин бул жерин саткан адам. Бул элин жөнүнө сатат. Анан кийин биздин баягы күйгөнүбүз ошо болуп атпайбы? Могу жерден основной кишилердин баары бүттен айылдан келген эмелер, бүттен квартирада турушат. 4-тен 5-тен балдар бар. Анан эгер морекинтип жумуш морекинде болсо, биз кантип семьябызды кантип багабыз? Квартираны кантип төлөйбүз? Алардын тамак ашы бар, кийими бар, школу бар. Алардын баарын кандай кылам? Бул директординчи. Байке аты жөнүңүз ким? Акчалай жазайын. Байке аты жөнүңүздү айтып коңузчу. Менин аты жөнүм Кожегелдиев Канатбек Жумакадырович. Мен айдоочу болуп иштейм. 2008-жылдан бери айдоочу болуп иштейм. Какой машина? 7-й маршрут. Бригадиром я работаю. Байке, азыр мына сиздер айтып атасыздар, айлыкты 1000 сом, 2000 сом берип коет депчи, ар бириңиздерге айлык канчадан бекитилген өзү? Жок, бизге айлык бул биздин иштеген ишибизге жараша, саатыбызга жараша бекитилет да, болчу. Анан кийин биз ошо эки саатты иштегенге жараша айлык алабыз. Мурун, например, мына 200 балдар айтып атпайбы, 200 саат иштеген балдар, 16-17 миң сом алышты. Азыр мына сурасак азыр 7 миң алдык деп атат. Ошо эле 200 саат иштеген балдар. Сиз канча сом чыгыш керек эле, Байке? Жок, азыр. Байке. Мында канча саат иштеген саат экен? 131 саат. Мурда канча алчысыз ушулардан? 10 миң тегерегинде алчы. 130 саатка кетет. 8-9. А эмнеге мынча акчаны азайтып берип атат, сүйлөштүңүздөрбү? Мен айта албайм. Ушул жерде Канча айдан бери ушундай болду? Я, муну бир директор илгери эме кылып салыптыр, хозурашат кылып салыптыр. Өзүңүздөр билгенде бул жерде илгертен бери эле бул муниципальный транспорт өзүн-өзү актабаган транспорт. Өзүңүздөр билесиздер, туурабы? Дайыма эле бюджеттен каржыланып келчү да. Анан эле бул биздин хозурашатка коюп бизди. Бюджеттен акчаны болсо бербейт, анан минтип атыры деп эле бизге ушундай айлыктарды берип атыр да. Бул жерде карасаңыздар, канча деген семьялар турат. Бул жерде бардыгы эле буларга окшоп жеп жутарлар эмес. Бүт эле карапайым 4-тен 5-тен балдары бар кишилер буларчы. Булар ушу 3000, мына 3700ге, анан дагы бир 6000ге кантип үй бүлөсүн багат.
Елестетсеңіз, мына мен алдым азыр 3200 сом алдым. Азыр үйге кетіп отырмын. Bir ayға. Мен қантип жашаймын мен, қантип жашаймын. Мындай балдардың барлығын жайлап отыр. Анан дағы бір нәрсе, план көп та. Бізге болса телевизордан реклама бересіңер, берет бұлар. Шахматный түрде отырыңдар деп. Анан бізге қайра планды қойып қойышады. Шахматный түрде отырғанда автобусқа қанша кіші отады? 24 орындық болса, 24 орындық болса, 12 кіші отады. Тұрауы, 12-нің бардығы әлі пенсионер отырады анда. Азыр аға, эже, байки. Не отменили? Вот план требует. Я в 38-м автобусе работаю, да? У нас план 530 сомов. Будничные дни. Мы сколько раз просили директорского руководства, да? Сколько раз просили? До 470, чтобы успестить. Мы были платежеспособными, чтобы были. Нет, они вот 530 ставят. И все. За один круг. Это за один круг. А у нас 6 кругов. А 6 кругов, это вы умножаете, сколько получится? 3000 с чем-то сомов. Мы не поднимаем эти суммы. Не поднимаем. Если вы не выполняете план, что будет? Не выполняем. У нас сдерживает зарплаты, да, в двойном размере. В двойном размере. Вас как зовут? Меня зовут Садыков Сагналы Жолдашбаевич. Я на 38-м автобусе работаю. Я в многих других автобусах работал, то есть маршрутах. В этом я 2 года работаю. Давайте вот сейчас у нас так все много собрались. Сегодня, значит, не вышли все на работу, да? Не, почему? Работает. Я, например, на ремонте сейчас. У меня трос порвался, трос кое-как я нашел. У нас у людей, да, запчасти. Еще я хочу сказать, да, за счет запчастей у нас очень трудно. Потому что, вот у меня мой автобус стоит 8336. Без форсунок. Уже месяц стоит. Месяц. Форсунки не могут привезти. Или отремонтировать. Там ремонт там делают. Войну заводят. Там где-то там, да. Они не реагируют. Байке, вот азыр айтып атпайсызбы сиз тиги такыр тетиктерди алып келе албайт депчи. Тетиктерди алып бере албайт деп атпайсызбы? Азыр мына милдеттүү түрдө автобустар, мамлекеттик органдардын машиналары бардыгы камсыздандырылышы керек деген деп айтышып атат. Ушул боюнча айтып берсеңиз? Анан ошол. Ал кандай? Эсли силерге акча төлөй албай аткан болсо кандай болот? Жок, мисалы үчүн, бул эми бюджеттен бөлүнүш керек эле да. Запчасть болобу, водительдердин зарплатасы, бүт бардыгы бюджет, мамлекеттин бюджетинен, биз түшүнүп атырбыз. Коронавирус болуп атат, революция болуп атат, эми андай. Бирок Минфиндер иштеш керек эле да бул жөнүндө. Ал мисалы үчүн эч ким никто никого не отменял. Все на место своих работает. Анан Бул проблеманы биздин ушул директор чечиш керек. Келиңиз байке, кел. Sizge genelde rukovodstvo çetişir bu problemi. 95-жылдан бери. Бул боюнча бизде отдел эксплуатация Өмүрбек бирок фамилиясын билбейм, биздикиге келип иштегенде 3 айдын жүзү болуп калды. Могу жерде коллективдин баары карап турат. Инага, бизге, маршрутка, ушу кардиги автобустардын 38ге, 7ге, 42ге баарын болсун. Бизге эч кандай маселе чечип берген жок. Бул жигит келип алып, планды бизге коет, водительдер кечке иштейт, план тартпай келет, кечинде низовоз болушат. Динадан алат кишини 10 күнүнө Динадан алып чыгат, низовоз үчүн. Бул киши кантип сөйлөсүн багат. Динага чыгаргандар вымогательствода ким пара берсе, аны Динаға кой берет. Мына мени за это уволить этти, мына 15 күн болуп калды, 15 күндөн бери келип болчумун. Законда. Өзүм ошого чыдабай, чындыкты бетке айтып, баарын туура айтканыма себептен мен өзүм собственный эмесимен статьям кылган, трудовой кылган, өзүм каалоом менен вынужден кылыштым. Чего берсе, если Причин это на него много. Бул Өмүрбек мырзанын келгенден бери жазаган иши ар бир водительдин камера менен ишин факт чогултуп, ар бир водительди заставить этип, алдына чакырып, вынужден өзүнүн куруна байлап алган. Страхование отношусь положительно, потому что если это будет работать, нормально будет работать, да, это людям будет облегчение. Может, это все понятно. По ситуации, конечно, не знаю, у нас все, раньше же страховка же была в государственных автобусах, была же страховка. А где она теперь?
была страховка.